Ni ikipe ya Rayon Sport tugiye kugarukaho mu makuru yayo agiye atandukanye, harimo menshi agenda avugwa. Turagaruka kuri transfer ziri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport, turagaruka ku buryo yanze gukina umukino wa gishuti, twakwita uwa gishuti na APR FC ejo bundi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi mu gihe cyo mu birori byo kwitabira ubwigenge, byo kwizihiza ubwigenge. Ndetse turagaruka no ku bakinnyi bagiye batandukanye bari kugenda bavugwa bazaza mu ikipe ya Rayon Sport muri iyi merikato, ariko nanone ntago twagenda tutavuze ku kintu bakoze cyo kujya kwamamaza umukandida w'ishyaka FPR. Bagiye kwamamaza umusaza Paul Kagame, ari we uri kwiyamamariza kongera kuyobora iyindi manda igihugu cy'u Rwanda, nk'uko perezida wa Rayon Sport yabitangaje bifatanyije nawe ubwo yajyaga kwiyamamaza mu karere ka Nyanza, ndetse bamwereka yuko ari umubyeyi w'ikipe ya Rayon Sport ndetse uyikunda cyane. Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Icyo usabwa ni ukugitega amatwi ukakirangiza kugira ngo utagira ikintu na kimwe ucikwa. Abanyenyanza namwe ba Rayon Sport bravo cyane. Ambaye ikaze rero, kandi nongera gushimira mwe mwese mwakanze subscribe, abantu mwese mwayikanzeho, Imana ibahe umugisha. Ndetse nawe udukurikira utarayikandaho, ndagusabye ngo abe ari wowe wo kuba aka kanya ubikore kugira ngo uze mu muryango mugari wa Sportline TV, kugira ngo ujye ukurikira amakuru agiye atandukanye ari mu ikipe ya Rayon Sport. Abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport ku itariki 27 ni kuri uyu wa kane washize, ubwo umukandida wa FPR Inkotanyi, perezida wa Repubulika Paul Kagame, ubwo yari agiye kwiyamamaza mu turere twa Nyanza ndetse na Huye, abayobozi ndetse n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport bagiye kumushyigikira. Ndetse turabizi neza yuko ikipe ya Rayon Sport ku ivuko ryayo ari mu karere ka Nyanza. Baravuze bati rero tugomba kujya gushyigikira umubyeyi wacu perezida Paul Kagame wadukoreye byinshi bigiye bitandukanye, kugira ngo tumwereke yuko natwe ikipe yacu imuri inyuma. Mbibutse yuko ikipe ya Rayon Sport perezida Paul Kagame yagiye ayifasha mu bintu bigiye bitandukanye, yagiye abaha imodoka, yagiye atanga umurongo ku bibazo by'ikipe ya Rayon Sport. Ndetse na perezida Jean Fidel Uwayezu yagiyeho nyuma y'imvururu zagiye ziba mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagatabaza perezida wa Repubulika Paul Kagame, ndetse nawe aza gutanga umurongo muri RGB, aravuga ati mugomba kugenda mukareba ibibazo biri mu ikipe ya Rayon Sport mu miyoborere mukabikemura. Niho Yusta Kayitesi ushinzwe RGB yashyize ku murongo ibyo akavuyo kabaga mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Bamwe bajya ku ruhande, abandi babashyiraho mu nzibacyuho ba Murenzi Abdallah uriya wahoze ari meya. Ariko nyuma nibwo Jean Fidel Uwayezu yaje gufata ikipe ya Rayon Sport, ubu ikaba imaze imyaka igera muri 4 iyobowe na Jean Fidel Uwayezu. Ariko mu bigaragara akavuyo kakaba karagiye kagabanuka muri bya bintu by'ubuyobozi, kagiye kagabanuka nubwo ikipe itameze neza, ariko mu miyoborereho iri stable cyangwa se iri ku murongo mwiza. Ibyo byose rero nibyo bavuze bati tugomba kwitura perezida Paul Kagame, umukandida wa FPR uri kwiyamamariza kongera kuyobora indi manda. Bati tugomba kumwereka ko tumuri inyuma ndetse tukazamutora 100%. Perezida wa association ya Rayon Sport abajijwe impamvu y'urwo rugendo, yatangaje yuko muri urwo rugendo bateguye yuko bagomba kugenda bakamushyigikira, bakamwereka yuko bari kumwe, yuko ari umusaza ukunda ikipe ya Rayon Sport, ndetse bigaragazwa n'ibyo bikorwa byose twagarutseho haruguru yagiye abakorera. Muri icyo gikorwa rero bamaze kuvayo barongera bagaruka i Kigali, bari bagiye ari benshi cyane, ndetse na za ngoma zabo, imirishyo yabo, baririmbye indirimbo ya Rayon Sport nubwo hari muri campaign yo kwiyamamaza, ariko berekana cyangwa se bazamura ibendera rya Rayon
Sport. Aho ngaho hari mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi ari we Paul Kagame. Tugiye mu yandi makuru rero mu ikipe ya Rayon Sport harimo kuvugwamo ibintu byinshi mu matransferi. Murabizi ko hari abakinnyi benshi bagiye bavugana n'ikipe ya Rayon Sport ariko kubera kubura amafaranga bakagenda bigira mu zindi kipe, harimo nka Muhajiri yaragiye yasubiye muri polisi, harimo uriya Murundi Freddy wagiye muri Mukura, harimo uriya wagiye muri Gorilla Frank. Abo bose bari bagiye bavugana n'ikipe ya Rayon Sport ariko kubera kubura amafaranga bikarangira bigiriye mu yandi makipe. Ubu rero uwari ugezweho ni Rukundo Abdurrahman Power Play, niwe twagiye tugarukaho mu biganiro byarangiye yuko yari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport. Ku munsi w'ejo hashize nibwo yashyize umukono ku masezerano y'imyaka 2, yasinye imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sport, akaba yaraguzwe miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikipe y'Amagaju yakiniraga akaba yarafashemo miliyoni 13, umukinnyi afata miliyoni 7 ku kwezi, akajya ahembwa 800 by'amafaranga y'u Rwanda. Rukundo rero Abdurrahman cyangwa se Power Play nkuko bakunze kumwita, yakinnye imikino 22, atsinda ibitego 12 na assist 9. Urumva ko ni umukinnyi ufatika kandi akina mu kibuga hagati, ntago ari umwataka typique, ntago ari umwataka nimero 9, ahubwo akina mu kibuga hagati. Ashobora gukina ku 8 cyangwa se agakina ku 10 inyuma y'abataka. Urumva ko rero niba Abdurrahman ahari, Muhire Keve ayo kumugura bari kuyakusanya nawe akazaba hari. Biravuga yuko na Sefu ari mu nzira zo kuza. Urumva ko Mediane yaba yubatse neza cyane. Muri defense bari kugerageza kumvikana na Ombolenga, bamwemereye ibintu byose yabasabye, miliyoni 20 za recruitment n'umushahara wa miliyoni 1 ku kwezi, ariko yababwiye yuko hari amakipe yo hanze bakiri kuvugana, ariyo mpamvu atarashyira umukono ku masezerano. Ariko yabemereye neza ko n'ubundi namara kumvikana nayo makipe yo hanze akabana byanze, nta yindi kipe yo mu Rwanda azasinyira atari ikipe ya Rayon Sport. Ariko hagati aho na polisi nayo yamugezeho imubwira yuko ishobora kumuha miliyoni 23, ikamuha na salary ya miliyoni 1,200, ariko we ku giti cye ngo ari kumva yasinyira ikipe ya Rayon Sport, nubwo abo mu muryango we bo batari kubyumva neza. Bo bashaka yuko ajya muri polisi kugira ngo asohokere igihugu ajye kwimurika ku rwego mpuzamahanga. Ariko Ombolenga we akavuga ati n'ubundi niyo polisi yasohoka ishobora kutagira hirenga, ariko Rayon Sport ni itara cyangwa se ni inyenyeri imurika abakinnyi kugira ngo bagere ku rundi rwego. Ntagarabo gusa rero, harimo kuvugwa yuko bagomba kuzana undi mudefenseri umwe w'umunyamahanga, bakazana abawinga 2 b'abanyamahanga, ndetse na nimero 9 cyangwa se full striker nimero 9, umwataka typique wo gukinira ikipe ya Rayon Sport. Mwizamu naho Tamare na Kadime Ndiaye bamwongereye amasezerano, yemeye kuguma mu ikipe ya Rayon Sport. Bivugwa ko yahawe miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka umwe, ariko bari gushaka undi muzamu waza kumucalenjinga nawe w'umunyamahanga, kuko biri kuvugwa ko muri shampiyona n'ubundi abanyamahanga bazaba bemewe bazava kuri 5 bakagera ku 8, ndetse n'abanyamahanga 12 washaka kubakoresha bose. Abo 4 washaka kubakoresha ukagira amafaranga ubishyurira muri Rwanda Premier League. Gusa iryo tegeko ntago ryari ryemezwa neza, ariko biri muri proposal cyangwa se byatanzweho igitekerezo kugira ngo niba abakinnyi 8 bose bari kuri bande touche, nushaka kongeraho abandi 4 ugende ubasorera cyangwa se ubishyurira. Bityo rero bakaba bari gutekereza yuko bazana undi muzamu w'umunyamahanga, kuko uriya Jackson mwabonye wakinnye kuri match ya APR na Rayon Sport mu muhuro mu mahoro, we ngo hari ayandi makipe ari kumushaka cyane, biri likely yuko atasinyira ikipe ya Rayon Sport. Ayo makuru yose ya transfer turajya tugenda tuyabakurikiranira. Wowe uba hano kuri Sportline TV ntago uzicwa n'irungu muri iki gihe cya transfer. Impamvu hari igihe ducisha amakanya nuko amakuru aba ari muri Rayon Sport ntago bari amakuru afatika waza ngo ubwira abantu bawe, ubwira abantu ubabwira amakuru afatika.
Tugiye rero ku mukino bari kuzakina ku itariki ya mbere ku munsi w'ubwigenge wo kwizihiza mu bwigenge, bari kuzakina n'ikipe ya APR FC. Abategura irushanwa bifuzaga yuko APR FC yakongera igahura n'ikipe ya Rayon Sport, ariko Rayon Sport yaje kubyanga, bayiporopoje irabyanga. Gusa nabo bahita bagira ikindi gitekerezo cyo kuvuga bati n'ubundi reka dufate Police FC yatwaye Peace Cup cyangwa se igikombe cy'amahoro, dufate na APR FC yatwaye igikombe cya shampiyona, kugira ngo zibe arizo zihura ku munsi w'ubwigenge, hanyuma turebe uko match izaba imeze, turebe ko ibirori byagenda neza. Mbibutse ko APR FC yo ifite amafaranga ndetse na Police zo zariyubatse, ziri kugura abakinnyi bakomakomeye nka APR iri kugura abakinnyi, igiye kugura abakinnyi hagati ya 5 na 7 kandi bahenze. Nk'ubu yaguze umukinnyi wa miliyoni 200 bita Ramte, akajya ahembwa miliyoni 7 ku kwezi. Ayo mafaranga Rayon Sport ntago yayabona kuko Rayon Sport ni y'abaturage, ariko APR FC na Police FC zo ni ikipe zivoma muri leta. Ubwo rero niyo mpamvu bahisemo ko arizo zizakina kuri uwo munsi. Police FC yari yubatse, APR FC yari yubatse, yazanye abatoza 4 bose bakomeye b'abazungu, ndetse na Police nayo yagiye yongeramo amaraso mashya. Ubwo reka dutegereze turebe iyo match uko izaba imeze, ariko Rayon Sport nayo ntago yicaye, abayobozi ntabwo bicaye, bari gutekereza uburyo bagura abakinnyi bakomeye kugira ngo nabo bubake sezo itaha ya 2024. Akandi gakuru abakunzi ba APR mwamenya nuko tariki 3 z'ukwezi kwa 8 nibwo APR FC izajya gukina na Simba Sports Club yo mu gihugu cya Tanzania, kuko nibwo Simba Day izaba. Simba rero ya propoje APR FC ko ishobora kugenda bagakina umukino wa gishuti kuri Simba Day kugira ngo barebe yuko ibintu byagenda neza. Amakuru ya Rayon Sport nakagaruka hano kuri Sportline TV. Ubu ngiye kujya mbaha amakuru buri munsi y'amatransferi aho agiye agera, kugira ngo mwe kwicwa n'irungu ndetse mumenye amakuru yose ari mu ikipe yanyu mukunda muri benshi, ariyo ya Rayon Sport. Ndabakunda cyane. Ja Bless.